Hallelujah. Praise be to God. Praise be to God. Ngiyacela ke bazalwane sesiye singene nje emthandazweni kafishane. Just briefly bese siyaphumela ke ngala. Babelongcwele ngcwele sesibongile Nkosi ekusene egameni lika Jesu. Livi lapho selifundiwe Nkosi kulendzawo. Liphilile lingemandla liyakuthanda. Babe wethu lona amandla onke lisithatha Nkosi lisibeke qathatha emagqekeni asemazulwini. Hamba nathi ke Nkosi indlela yonke tinhlitiyo tethu tilambe dome tifune wena wedwa somandla. In Jesus name Father we pray, amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu siphinde sinemukele bangcwele nanoma phina lapho khona sinemukela ebukhoneni baNkulunkulu siphinde futhi siyajabula lokuthi sihlanganyela sikanye nani ebukhoneni basimakathe ebukhoneni bababe so ke lokho kusenda ukuthi kusijabulise kakhulu. Namhlanje nasifundile nje kuseni siqale ngencwadi Yemahubo Psalms 39 sifunda from verse 1 to the end. Sasifunda the book of the prophet Zechariah chapter 1 verse 7 to 17, and then we ended up with the book of Revelation chapter 3 verse 7 to 13. So we are going to put our roots in this book of Revelation chapter 3 verse 7 to 13. Namuhla lapha si-introducewa ebandleni lase-Philadelphia, the bandla leli lapha ePhiladelphia. IPhiladelphia kumbe kubala nje some few characteristics noma timpawu letatenta iPhiladelphia yehluke kuletinye tindzawo. Kwekuqala nje leli gama lelithi Philadelphia ligama lelelisho a brotherly love, lisho kuthandzana kwebantfu laba bemndeni, brotherly love, thandana kwabomnaka bantu bemndeni. Kwekuqala leligama lelithi Philadelphia lelikushoko lapha, and ke lana siyeva ukuthi lelinye lemadolobha lelincane noma yes lalisencane kunalamanye amadolobha lebeka khona, kodwa laleli dolobha lelikade limqoka kakhulu netinto letitsite. One, noma lelincane lalimqoka because lalihub noma lalindzawo lakhona iculture yeGreece yebantu beGreece yayikhona khona khona konke lokwakuchaza lelive leGreece, kumbe ngisho ukuthi cishe lifana nemuseum lelive noma lendawo yasePhiladelphia la khona wawufika ufunde khona lulwimi ukuthi lulwimi lofanele likhulunywe lapha lunjani, ema-arts kusho lelive nayini kwakulapha ePhiladelphia. And then lokunye lokwakukhona lapha nesikolo of healing ngoba kwakuthatha kuyindawo yekuphilisa kwakunankulunkuluwana wakhona lebekanikwe teligama naye kwekuthi uyaphilisa. So kwakuthi kunjalo iculture ikhona khona tonke tinto tilondvolozwe khona kune-highway kuthiwa cishe emhlabeni wonke ngiyo bekungiyo ikukhumanisa emave nemave icontinent lalenye. So ke ngalamafishane emagama lendzawo lena kwakuyindzawo leyayikade imqoka kakhulu ngelulwimi lebelikhulunywa ngelusiko lakhona kanye nekutiphatha, ngoba bese bakhona labanye lebababita ukuthi bamaqaba banjani, kodwa nokwakubita ukuthi babuye batothathisa la kwekuthi lakhaya siphila yiphi impilo, kuphilwa kanjani kule ndzawo yasePhiladelphia noma kulelive kulomhlaba lo waseGreece. And leli gama leli libuya kulomunye lengathi bengumqambi waledolobha lebebitwa ukuthi uArthurus. Beka neligama lakhe laliniketa i-nickname shothi igama bebamteketisa ngalo abeka bitwa ukuthi Philadelphos. So kuyasho ukuthi beka umuntu beka naloluthando njalo sengishito nje ngathi leligama lithi Philadelphia lisho the brotherly love. So Philadelphos was then given the name of the place where kuse Philadelphia because of Philadelphos. Now
siyathola ukuthi dinengeti into letenteka la and lana kwakunemathempeli kunato tonke tintfo kunemadolobha latsite njengoba sisho nje ukuthi yayichaza le ndzawo yaseGreece and wawuthi noyibuka uyifananise nendzawo yase-Athens ngoba ukukhumbula ukuthi e-Athens kwakuyindzawo yokukhonta kunemathempeli lamaningi kuze kukhona nalelinye kwakuthiwa la nkulunkulu lo ngatiwa so-ke kwakuyindzawo leyayimqoka kanjalo and then uyahamba utochaza the character noma bunjalo baJesu kwekuthi njengakuleli bandla lasePhiladelphia Jesu bekangibani noma bekathi vete angibani Jesu la kwekuqala siyabona ukuthi Jesu uthi veta ungilongcwele uthi veta ungilo liqiniso longcwele naloqiniso lokho akushiwo ema-tendencies kushiwo the nature yakhe Jesu kwekuthi uma ngabe kuthiwa ungilongcwele kusho ukuthini kusho ukuthi Jesu yena qobo lwakhe he is Yahweh ngoba him alone was holy yena yedwa nje abe angcwele lokho ukuthi Jesu la was not just the image of what but bekubonwa uNkulunkulu lapha kuJesu ngalokuphelele and nakuvela legama lelithi true legama lelithi true lisho ukuthi lo Jesu lo was not a false Jesus. This Jesus was not a fake Jesus. Kodwa nalo Jesu lona ngalamanye amagama nangabe sikubuka ngesiGreki uthola ukuthi kusho ukuthi lo Jesu beka real beka nguye baba kumakoya lo Jesu lesikhuluma ngaye la and lo Jesu beka genuine nalokunye khava kwesiGreki lokho ukuthi Jesu ke uma besibuka kuleti inkazelo letimbili as real or genuine uJesu beka ku-accommodate konke lokho ngoba beka uNkulunkulu ngalokuphelele angumuntu ngalokuphelele lokhu ke kuyasijabulisa ukuthi Jesu achazwe ngale ndlela siyeva ukuthi Jesu excuse me beka lona tikhiya taDavide lovula kungavali umuntu lovala kungavuli umuntu kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi laphana mawufunda incwadi yaIsaiah chapter 22 verse 20 kuya 23 ngilabona uyithola khona le quotation lena lesetshenziswa lana kwekuthi David was a keeper of the doors tikhiya tatigcinwe la kuye David ngiyabona masinyane lokho ngikusho ngake ndlule lokho ngalamanye amagama David was holding the authority of Israel uthi ke nakathi Jesu uphethele tikhiya letikhiya tisho ukuthi ukhulunywa ngembuso the kingdom of heaven tila esandleni kaJesu the kingdom of heaven and also umbuso wensindiso umbuso wegospel the kingdom of the gospel. These were two kingdoms, the kingdom of gospel, the kingdom of heaven. Tila kuye masitoshumela lelivangeli sishumela sivulelwa kuya eminyango futhi nguye lophethele authority yalelivangeli lezulwini la siyakhona sikhuluma ngombuso wakhona sithi mawuthe emhlabeni nguye lophethele tikhiya so David nguye naye bekaphethe tikhiya ukuthi ngubani lotothatha abe yisuccessor yakhe kaIsrael akuthi njengoba kunena ngilomzala kutothatha yena noma kunalo kanjani kodwa na nguDavid lophethe iauthority wathi mina umbuso ngidawunika Solomon indodana lengithole kumka Uriah Bathsheba nginika yena tikhiya so Jesu ngalamanye amagama akayi ukuthi lusiko luthi kuhamba kanjani ndawunika bani kodwa unika lolo kufaneleke ukuthi akuthole lokho lokufanelekile so ke lapha ePhiladelphia kwakunetinto letathi khomba bulukhuni kulendzawo lena yasePhiladelphia kodwa noma bulukhuni kanjalo uthi Jesu kune open doors iminyango ivulekile yavulekela ukuthi oshunyayelwa kwelivangeli masifunda lapha lokuvuleka kweminyango kuyavela laphana ku1 Corinthians chapter 16 verse 9 ukhuluma ngeminyango levulekile kuphinde futhi kuvela lapha ku2 Corinthians chapter 2 verse 12 nakubona soloku kukhulunywa ngeminyango levulekile nakuColossians chapter 4
verse 3 nakhona kukhulunywa ngeminyango lovulekile. Iminyango iyavuleka kodwa nalokuvuleka kwale minyango akusho ukuthi kulula konke. Ivuleka le minyango kunebulukhuni lobusuke bukhona kodwa noma kunjalo le minyango lokho akuyivali. So Jesu wenda ukuthi kube nema-opportunities masikhuluma ngeminyango leyivulekile kusho ukuthi there is an opportunity kunemathuba lakhona ukuthi kwenteke lo msebenzi lekufanele ukuthi wendeke. So nanje siyabona ukuthi Jesu lapha ePhiladelphia kuneminyango lomkhulu lovulekile. Ukhona lomunye loke weta kulesinye isikolo athi ukuthi mina ke ngimuphi lo mnyango lovulekile ngoba mina angadi. Kwaqala ukuthi wathi umnyango lovulekile ngimuphi upita athi kweqala utati wena ukuthi ungubani. Number 1, you must know who you are. Number 2, you must know ukuthi wendani ukuphi kwentiwane lo wentiwa lapho. Le minyango ngaphambi kokuthi uyibone ukuthi ivulekile minyango number 1 kodwa kupita ukuthi utati ukuthi ungubani wena ngoba ingavuleka iminyango yokushumayela elivangeli ePortuguese. Uma ngabe mina ngingatati ukuthi ngiliswati ngingatiniki isikhathi sokudadisha siPortuguese angeke ngikhona kuyoshumayela kule minyango levulekile. Uma ngabe mina lo msebenzi lengwetako ngingawathi nalokho kwenteka kanjani uqhumana kanjani angeke ngikhona kwenta lo msebenzi walo mnyango lovulekile. So kuyapita ukuthi umuntu ngaphambi kokuthi awubone umnyango lovulekile atati yena qala ukuthi ungubani nokuthi le minyango levulekile iminyango number 1 noma iminyango le kanjalo. Uthi ke Jesu uvule iminyango. Ikhona into lengethusile lapha noma sekushiwo kwekuvuleka kwale minyango kuba netinto letivelako kwekuthi ingavuleka iminyango kodwa tikhona tinto leti tibathi ngqinamba lokunye ingqinamba nje leyo ungabona ukuthi kuneminyango lovulekile kodwa Jesu uyawathi lowo mnyango losuke uvulekile. Now lo mnyango lona uyavuleka uvulekela emaKristu. Funa uthatha ukuthi are you a Christian or what? Ngoba lo mnyango ungathi awukavuleke kani awukho kulala mathuba akubeka khona kwekuthi umnyango ukuvulekele. So ke lana siyabona ukuthi uvuleke nje lo mnyango ukukhuluma nge-exclusion kulabanye abantu ngoba umnyango uyakhetha ukuthi ngibani ongenako ngibani ongangena. Uma ngabe sifunda lapha ku chapter 3 verse 9 uthi lo verse 9 lalela labo labalisinagogo laSathane nabathi bangemaJuda babe bangasiyo baqala imanga ngithi awubenda bete bakhothame edeweni takho baze babone ukuthi wena ngikuthandzile. Lana ulela magaba lengwathandza ukuthi labanye labathi pita ngalokho labo kungasiko khona. Uyabona ukuthi pita ngento longasiyo yona kweqala lokho lokukhomba ukuthi une deficiency emehlweni akho nasengqondweni yakho yokungathi. Uthi ke Jesu labantu labo bathi pita ngemaJuda kanabasibo balisinagogo laSathane batawukuthi abakhothame phansi kuwe noma ivulekile le minyango ayikavulekeli bantu laba fake bantu laba false bantu labangasi real kuleyo nto noma labangasi lengathi they are not genuine kuleyo nto leyo. Le minyango ayikavulekeli bona ivulekele bantu laba bantu baNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu laba bona ngitawubheka bete kuwe bakhasa ngemadolo. Yileni bakhasa ngemadolo ngoba munye kuphela lo hlonishwayo kodwa lo uNkulunkulu nakangaphakathi kwethu uhlonishwa lo uNkulunkulu lo la ngekhathi kwethu lekathi umbhalo lapha ku Colossians chapter 1 ngiyabona verse 26-27 uyali uthi this is a mystery imfihlakalo lebeyifihlalele kusukela mandulo leNkulunkulu athande kuyembula etikhathini tethu athi le mfihlakalo inguKristu lophakathi kwethu. Uyabona so labantu nabethu abakhothami kimi abakhothami kuwe kodwa bakhothama kuNkulunkulu luqobo lwakhe. Ke lapha ezikwenteka konke lokho I must say kunetitha uNkulunkulu uyatigugula titha noma uNkulunkulu uyatidestroya titha demaKristu. Uthi destroya nje uthi bhubhisa njani titha demaKristu uNkulunkulu ngoba usemkhankasweni uNkulunkulu uyabhubhisa titha uNkulunkulu ukwenta ngathi lokho
ukuthi sibambisane naye kubhubhisa letitha tethu temaKristu. Tibhujiswa njani-ke? Titha tethu sitibhubhisa ukuthi transformwe tibe bangani bethu, tibe bahlobo bethu. Kungabasabi nekubukana ngebuso ngeliso lengulube, kodwa na umbone as a brother. Ngisho ngathi le gama lithi Philadelphia lisho brotherly love. Lo ulala titha tiphele nya luthando. You just give the brotherly love. Kulesi sikhathi akusilula, kungabo ngithi uNkulunkulu ufuna ukubambisana nathi, asenda lowo msebenzi utawusipha lawo mandla ekuthi thanda kuphele lobuthi. Andike lana siyabona ukuthi uNkulunkulu lenye into layibekako ubeka ukuthi impumelelo yaleli banda lasePhiladelphia ayikho ekuthenini bani ufunze kangakanani, ayikho ekuthenini dingaki tindolo zotentile emabandla sowakhe mangaki, ayikho ekuthenini bangaki bantu lobakhondisayo, ayikho ekuthenini unetinku letingakanani lapho sowukhuphuka tihlelo letingakanani empilweni yakho yekholo, kodwa imfihlelo yakhona isekuthenini uligcinile livi lami, waligcina leli gama lami, unemandla lamancane ngiyakwazi, udipende kimi. Uyabona lokho? So lana kukhulunywa ngale real situation wekuthi labantu kunetinto labalichwechwe kuto batigcinela umbuso waNkulunkulu. Akalishiyi ngaphandle ngoba khona abantu abanenzaba nelivi bangabi nenzaba naJesu. Kanti lo Jesu senikhulume ngaye lapha ukuthi ungcwele and uliqiniso. So nawuthi wena ugcine libito lakhe wagcina lelivi lakhe, kusho ukuthi uNkulunkulu kupheleliswe kuwe, uhamba in his presence. Ubese khuluma ukuthi wekuqala nani livi lalongcwele liphuma kuye weqala into lethi kanjani, the beginning. Akusho lokhu i-order, kodwa kukhuluma nge-source, kukhuluma nge-origin, kukhuluma ngekuthi lona akekho longafananiswa naye. Uma besikhonda uNkulunkulu sikhonda isource yempilo, sikhonda i-origin, asikhonda izinto leti fake, sikhonda yena mbamba luqobo lwakhe. Sengifuna kuya emaphethelweni namhlanje abazalwane, lenye into lengithintayo ezingisakhuluma ngalokho ngingakafiki emaphethelweni lana lelive leli, lenye into lebekulo belihlaselwa kakhulu ngema-earthquake. Noma ngabe lilive leli nje, uyabona uNkulunkulu uvula ama-opportunity la kunama-threat khona, la kunama-weaknesses khona. uNkulunkulu abone i-opportunity kwakuthi ikhona ivulekile kule live leli. Kwakukade kuba nema-earthquake lamanene, kube sekuba netinsika leti tawuqinisa letakhiwo kuthi noma ngabe sekuyenteka udilika kundize manje ngoba abantu bebaphuma babaleke bayele countryside la khona banganotholakala khona balinyatwa ngilamatshe etindlu noma balinyatwa ngetakhiwo. Into lebeyisala ibe khona lapho kwakuba ngilensika, labantu bebahlala kule live bebathi kwakuthi insika kufanele ukuthi ibe khona, and insika isinyiswa yini? I-firm foundation ngilayisima khona. Uthi-ke uNkulunkulu uthatha ukuthi lokho is an opportunity again, noma ngabe khona konke lokho kodwa na ikhona insika lekathi uNkulunkulu ulonqoba ngithi awumenta abe insika, kuba insika kuba kukhuluma nge-prominence, kukhuluma ngoba steadfast, unmovable. Uthi njengoba nihlenibaleka nine nitawuhlala nami nihlale kimi. And uNkulunkulu ukhuluma ukuthi kunetinto letitawehlela abantu emhlabeni, but labakhe they will escape, labakhe they will be protected. Uma ngabe kuta this great tribulation bakhe uNkulunkulu kunetinto lababekele tona, uthi kodwa the dwellers labahlala emhlabeni titawehlela letinto. Thina we've got this double citizenship, likithi mbambamba lisemazulwini, kodwa laba labangakabe mbukeli Jesu likubo alike emazulwini balihlaphathisa lapha emhlabeni. Ngifuna kuphetha ngalawo magama lawo namhlanje nekuseni uNkulunkulu uthi ngitabanika
neligama hayi ligama emagama ligama leJerusalema liyobhalwa kubo ligama laNkulunkulu libhalwe kubo ligama la Jesu libhalwe kubo nangabe labantu beme baqinile bangalahlekelwa ngomqhele lo mqhele awebiwa kodwa na Proverbs chapter 4 verse 23 ukuthi kufuna baqine balonde inhlitiyo yabo ngoba ngiyo lengabende abayekele abesuyathatha lo muntu so ke kufuna noma ngabe indoda enteka kabuhlungu kangakanani emhlabeni ungalibali ukuthi wena uphethe umqhele le indoda ifuna kutokweba na umqhele le nkulunkulu akwethu sewona diletha izondo diletha rejection diletha yonke lento le ufuna kutokweba ngawo ke wena njengamntwana kaNkulunkulu asuku kuvumela lokho kutokweba into kaNkulunkulu lethi igcino kuwe kuleli viki kuleli langa lamuhla yathi kwakuthi wena nkulunkulu utokunika ligama leli gama latokunika lona nkulunkulu leli chaza i-intimacy kwakuthi wena watana naNkulunkulu ngalokujulile leli gama latokunika lona nkulunkulu lisho i-identification kusho ukuthi wena usawuto identify utobona ngaleyo indlela ukuthi ulamhlabeni kodwa usiwa lo mhlaba waNkulunkulu. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we give you thanks and praise, for holy is your name. Siyabonga uNkulunkulu longwele kwethu uhlala phakathi kwethu uhlala nathi nalelanga lalamuhla Nkosi silinikela kuwe sasivile Nkosi kwekuthi wena you open an opportunity yebantu bakho where there are threats, where there are weaknesses, where there are all these things, but there is also an opportunity lebakhona kuthi tonke lezinto sisithe Nkosi sikuqonde lokho ngokuthi Nkosi siqale siqonde thina kuKristu baba wethu lona amandla onke lekakhulume kahle ngaye Ephesians wathi likithi thina lisemazulwini baba wethu lona amandla onke sente babe sihambe kulomhlaba siqonde ukuthi sisemhlabeni kodwa sinelikethu lelisemazulwini lithubo nemandla kungokwakho Jesu ngokunakuna phakathi. Amen. And may the Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kind on you and grant you inner peace, such as the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen. I thank you. I thank you, bazalwane, in Jesus' mighty name. Baba siyabonga Nkosi kulesikhathi sikunika